E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2. Peço para quem estiver chegando, deixa um like, não vai custar nada. Participem da comunidade do Discord. Participem aí também, o pessoal que estiver vendo na Twitch. Meu canal principal é o Ronaldo Carlos Televisão Gameplay. E hoje, galera, nós vai dar continuidade aqui às aventuras do Arthur Morgan. Vamos continuar aqui. Hoje vai ser a conclusão épica do capítulo aqui. Na Península Clemens. Esperar o jogo carregar. Hoje nós vai dar continuidade aqui às aventuras do Arthur Morgan. Vamos lá. Esperar carregar aqui. Tô jogando direto no meu Xbox One Slim, galera. Aí mais um pedido antes de começar a gameplay. Peço, deixa um like, não vai custar nada. E a pessoa, quem quiser também fazer a doação, ajudar o canal, tá aí também o card, o link na descrição, beleza? Vamos dar continuidade aos eventos aqui da campanha principal. Eu não vou perder tempo não, já vou acho logo direto na missão. For the love of God, stop giving me that lost puppy look. You're speaking to me at least. Acordamos aqui. Ah, salvar o jogo. It is always about your needs, isn't it? I have never known a woman with so many needs. You don't know the first thing about a woman's needs. How selfish are you? Are you even aware of the price on my head? The pressures O que é? If you Um don't touch talk to me, I can help. I want to help you, Dutch, but there's this wall. You can't help by leaving me alone so I can actually think for once. Arthur. You're a bastard, Dutch Vanderland. Estão brigando ainda. Hey, Dutch. Looks like a good book there. Very enjoyable. Ei, Dutch. Na parte passada a gente já fez Hello, Miss O'Shea. a mole. Arthur. A gente já fez as missões secundárias. Espera aí, ver o registro primeiro. Vamos contribuir.
Ladies? Good morning, Arthur. Senhoritas. E aí, Kanye? Cadê o... Always good to see you. Morning. You gonna get up? Só dorme, hein, Uncle? Bebendo You were snoring, that's all. e bêbado dormiu. Damn it, Arthur. Let me sleep. Okay. Considering. Hey, y'all. Aí, John. Good morning, Arthur. Hey there. See? We can be nice to each other. I guess. I don't know. Let's try that again. Yes. Hello? I'm only joking with you. Well, you ain't funny. Easy there, John. Hey, Karen. Hi, Mary Beth. Okay, well, let's talk more later. All right, Arthur. Dá pra pegar café aqui? Morning, Arthur. Bom dia, Charles. Ah, o Zé tá lendo. How are you today, Arthur? Okay. You can just sit, you know. Vamos ver que missão tem aqui. A gente tem que ir para Rhodes. Vamos, eu acho que tem alguns assuntos pra gente cuidar na cidade de Rhodes. Any problems, you shout out, then. Só tá ainda. Vamos lá. One of those days. Yep. Leaving the Rhodes. Estado de Lemoyne. Ué, tá fechado aqui? Cadê as pessoas?
No, real good. Like better than usual. Well, I'll say just for you. Yeah. Hey. Easy there. De oração. Now, come on. Where's that son of a bitch? Be late to his own funeral, that one. Deixa meu cavalo amarrado aqui. Queria pegar minha arma, cara. A cidade parece estar fechada, tá estranho esse clima aqui. Ó, galera, vocês estão achando que o Road tá estranho, né? Estão na frente do banco o Oséia, o Bill e o Sam. Breve passeio, uma bela. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. Vamos por aí num salão. Bill about a job. Bill sobre serviço, precisavam de Steal the proteção. horses for them. Why are we doing this? Foi da parte do bar. Por que a gente tá fazendo isso? And they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said he was to Isso keep parece legítimo pra você, until viu? we find this gold. Can we trust them? Can we Tem trust algo them? aí. Yeah, let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. What? Why did they warn in their face? They don't know we had anything to do with that. Oh, A that's gente teve alguma coisa a ver com isso, né? They think it was the right ones. Listen, I know these Grey Boys a bit now. This is on the level. Opa, tá o crime They're estranho. stuck in the middle of some ancient feud, gente tá but instead preso no of meio de uma Greyhawks, disputa guys are antiga. being used by both of them. They were A gente tá sendo usado por eles. Braithwaite. Hey, hold up. A Catarina foi do... Ei, espera. Now it Tem don't alguma feel coisa right. errada. I could talk. Mataram o Sam! Abaixa! Oh, son! You ain't dead? Look at him, of course he's dead! How could you not think this was a trap? You sure you want to talk about this now, Morgan? Caramba, velho. We played you boys like a fiddle! They're in the gun store. I'll be the front. You take the back. None of these bastards gonna walk out of here. Real heavy over here, fellas? Vai logo, Arthur! Just ignore me and go with the...
how sloppy. Better in here, not there. Valeu, Mike. Sure about that? So yeah, thinking the Greys might be onto us after all. Now it's sinking in. So much for loot. What damn loot? We ain't getting out of this. That's soon we get out. Of course we're getting out of it. This is you and me, Morgan. Let's get the job done. You call this getting the job done? She been anywhere? No. Shit. This is some damn Nossa, posse uma the Greys rounded up. We'd have had to deal with these sons of bitches sooner or later. Just turned out to be sooner. Stop, start. Is this the best you fools got? You Greys must be the government of the fuck. You Damn it, damn it, damn it. Oh, I'm gonna get to you now! See that? Those cowards running away. Looks like most of them. Not all of them. What about Bill? Where the hell's he? We'll find them later. Come on. Caralho, mano. Hey! You need to get a hold Get on this away. town. It's going to hell. Come out, Sheriff. It's over. Sai, xerife. Olha lá. O Mike é só. We put down far worse than you, 100 times over. This is the Greys town. Essa é a cidade dos Grey. Always will be. Only Greys I see left around Olha here o sangue do Sam. is you. You want us to come out? We'll come Vocês querem que a gente saia? Nós vamos sair. Ah, Bill. Ó, fizeram o build de refém. Both of you, don't do it. You know we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. De qualquer forma, Morgan? oh, merda, shit. Os olhos da morte, hein? Valeu. Morgan. Caramba, Sam. Well, how Ele era um the bom hell was rapaz. I to know? Let me see. They set us up Vamos once ver. before. Eles já armaram pra gente antes. Marcus, we Eles destroyed não their gostaram da farm. gente. Should I go on? Go easy on Devo. Morgan. Pega leve He's com out ele, trying to find a Morgan. lead, same as you, same as Hosea. All Como you do is Hosea. complain Quando when você things só don't reclama. work out. Except when it's As coisas your não dão goddamn certo, fault. You só don't que a know mão what está you're com preço. talking about. You don't give a damn about nobody but Você não se yourself. importa com ninguém, além de act si so mesmo. high and mighty, Ou but você acha you're que o no mundo é better than the poderoso rest of aí? us. I've ridden with you boys close on what? Vamos 6 enterrar o months now? Sam. All you ever done Mesmo was agora. complain. You can fight, but you can't think. You can't do it. Okay, cowpoke. Bill, Ok, take the vaqueiro. boy's body. Bury him E eu pego o corpo do rapaz. quiet. Dá pra ele um enterro digno em algum lugar tranquilo. Maica, melhor que a gente não se fale por um tempo. I'm just so frightened by Tô you. tentando medo de Get out você. of my Ah, sight. saiu da minha frente. Seus idiotas. Caraca, velho. Que desastre. He was like an Pois é, little brother to me. ele é como um irmão mais What novo. fun we had riding together. Como a gente se divertiu juntos. Mas um membro morto da gangue Oséia, Making a o thing. Dutch.
Oh não, Sam. Mataram o Sam. Estou mais triste do que quero admitir. Eu adorava aquele desgraçado falastrão. Mais do que pensava, ele era como um irmão mais novo e implicante para mim. Como a gente se divertiu juntos e agora ele está morto. Levou um tiro certeiro na cabeça durante uma emboscada. Que confusão desgraçada estamos fazendo. Nada ainda tá de ouro confederado. Só um monte de problemas. Here. É, eu quero pagar o meu contrato de. Get here. Hey there, mister. Um acampamento. Okay. They freeing our chattel! Aqui as cores lemões, né? These fellas, they just don't know when to stop. Mataram mais um. Time to go, boy. Eita porra! Don't you move now. A cidade tá sendo protegida. Não posso mais voltar para outros. Escuretão de olho. Vamos matar mais uns por aí. There we go. Nossa, estamos sendo caçados. Carga também estamos sendo proibidos de ir lá.
now. O serviço da cidade tá proibido aqui, né, pra nós. Have a nice evening. Evening. Good evening, sir. Good evening, mister. Ah, já bloqueei. Vamos lá, matei um das autoridades. Vamos lá, cadê o... Whoa there. Easy. Easy. Boa. Vamos lá. Marca. Take a deep breath. Okay. O que aconteceu aqui? Everybody just calm down. Now, I know you're worried. We have everybody looking for him, and we are going to find this boy. O garoto, cadê o Jack? Arthur, have you seen that boy, Jack? Where's my No, goddamn no. son? Where is he? Where's Bicho my de son? família, They velhas took him, novas. didn't they? They took my son.
Who took Levaram meu filho. The Braithwaite woman. Achamos que era Kieran, Braithwaite a o couple levou. of fellows sound like Braithwaite O Killian Where's my son? parecia um sapato Braithwaite. Cadê meu filho? Se tem alguma Where's coisa. my son, Dutch Vanderlyn? Cadê meu filho, Dutch Van der Linde? We will bring him Vamos back to encontrar, you, vamos and trazer we de will volta pra kill você. any fool that Vou has matar the qualquer temerity to idiota que touch tenha one hair on que that audaça boy's de tocar um fio de cabelo naquele Abigail, garoto. you have my word. Abigail, você Just tem a minha get palavra. me back my Só son. traga o meu I filho will de get volta. that boy back, so help me Juro God. por Deus, eu vou Right pegar aquele now. garoto de volta. Agora Just heard mesmo. about Jack. Dutch, a gente You need some extra guns? Yeah, why not? tem pra... Micah, Kieran, Sim, por... Anyone Miriam, strange Miriam, e turns alguém up, estranho aparecer, rest of vocês you, matam. let's ride. O restante vamos lá. Ô, rapaz, agora o bicho vai pegar. Let's go get that boy back. Yeah, we just got shot to hell Vou levar chumbo by dos the Grey na Greys cidade. in town. I know. I heard about Sean too. I won't even think about that right now. We have to focus on Jack. Temos que nos concentrar no Jack. Caraca, moleque, que série de acontecimentos o plano saiu pela culatra, hein? Caramba, velho. I swear, I'll kill everyone there. Easy, John. Ô, John. Try to stay Calma, calm. John. Preciso que você se acalme. How the hell did they Eu get? tô bem. I don't know. But we'll Não sei. get him back and they will pay. I promise you that. Eu prometo lá. E o ouro? Damn about the gold. Quem se importa com o ouro? Eles pegaram o Jack. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. Com ouro If there algum. is, it's hidden somewhere no one knows. Ou se houver, está escondido em algum lugar que ninguém I've sabe. turned every stone. Como um membro da gangue sumiu, agora todos da gangue vão assumir. Resgate do Jack. Christ's sake, Hosea. After all that, another A moia perfect escape. perfeita. We underestimated them. No, they underestimated us. Eles é que nos subestimaram. There's no Chega de point conversa, não arguing adianta how discutirmos we sobre got como here. chegamos a este Where ponto. we are. And Estamos we aqui, prometo, vamos dar um jeito nisso, no Dutch. come on. Então vamos lá. Okay, get your heads right. Nobody Ninguém makes faz nada a até eu move mandar. until I say so. Ó, dentro da fazenda Braithwaite. All right, everyone, dismount. Muito bem, desmontem e venham comigo. We'll go in on foot from here. O bicho vai pegar, hein? Not Jack. We should have A stayed gente down devia all ter. this. Bit late for that, ain't it? Quiet. We're going to fix this right now. O que aconteceu? Foi abandonada nada. Ah, seu mentiroso, missão foda. Arthur. We can't do this without you. Arthur, are you coming or what? We don't have all day. Come on, let's get this done. John, you sure you're okay? João, Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families essa think família they can caipira ruin acha que us. podem acabar com a gente? Ó, eu acho que não. Nossa, essa cena. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. Don, I need you to stay calm. Caramba, que cena, hein? Get down here now, you inbred trash!
Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Olha lá os nossos negócios. Claim you have with us, alleged. Tenha sobre nós alegada ou de outro tipo. That is a young boy. Ele é só uma criança. That is not the way you do things. Esse não é o jeito de resolver as coisas. Get Entregue. the hell off our land! Saiam já das nossas terras. Ih, rapaz. O couro vai comer, hein? O bicho vai pegar. If you ain't gonna be civilized about this. Watch those balconies! Arthur, John, Hosea with me. The rest of you, watch out here for any other arrival. Get in there! Find... Vamos ver quem tá aqui, ó. Destino. O Xavier, o Bill, o Oséia, eu, o Arthur, o Charles, o Lenny. Find that faceplate woman! Jack, can you hear me? Get in there! We have to find Jack! Jack, you in here? Where are you? Nossa. Bonita aqui a mansão. Catherine Braithwaite. Escudo de ouro. Inspecionar. Carta da Catherine Braithwaite para o Angelo Bronte. Obrigado por sua mensagem na última semana. Você ameaça arruinar uma relação comercial bem sucedida com todo respeito. O pretúlio do meu filho do meio mudou seus hábitos. Esse é um assunto que já respondeu. Nossa, a mesa de jantar aqui é chique, hein?
mansão é bonita aqui, hein, galera. Pena que só tá pra entrar aqui durante os acontecimentos dessa missão. Ô, droga. Make your peace. You're dead. Peraí, Dutch. Jack's not down here. Let's go check upstairs. Peraí, John. Come on. We should go see what Dutch wants up there. That's yours now. Let's go help Dutch. Já tá se quebrando tudo. Stealth never was your strong suit. Olha, tem um cofre aqui.
Filha da mãe. John, seu idiota. Aquele negócio. Guarda, peguei ele. Let's run away into that room. Come on, this must be it. I can't see a goddamn thing. What? Sai daí, John. Isso! Caraca, velho. Bateria no peito, velho. Pegamos você. Want me to kill you too, old woman? Bastards! Where's the boy? We have lived in this Oh, house Carol. for 120 years. We never had no problem except fighting. Where is the Só boy? conseguia. Who took him? You killed my son! Oh, and I will surely Olha, você também vou matar o resto. you start talking. A não ser que você I comece a know falar. your time. Common scum. Lixo de rua. Is the Onde está o boy? You filth. All right, we get her out of here. What about down? Alright, yeah. Now let's get this hag ass high. Vamos levar essa bruxa pra fora. Deal with. No, reckon they're all dead. That's right. Burn this dump to the ground. You boys sure Jack ain't in here. Vou queimar a casa dela.
Tá queimando a casa, bicho. I never liked you. Why did you take the boy, Mrs. Ah, por Braithwaite? que você levou o garoto de senhorita Braithwaite? Boys are off limits. You stole my horses. Você roubou meus and your cavalos. rules in war, Não existe mister. regra na guerra, senhor. Yes, yes. Matthews. That's it. Sim, isso mesmo. Where's the boy? Onde está o garoto? My sons Os gave him filhos to dela, ele, ao Angela Ângelo Bronte. Bronte. So my guess is Meu Saint palpite Denis. é Saint-Denis. Either there Ah, or on my boat ou lá to Italy. ou em navio para a Itália. Arthur, come on. Vamos, Arthur, vamos. Vamos fazer com ela. Told you she was crazy. Você disse que ela é doida? Catherine Braithwaite. Eita, porra, vai morrer sozinha ali, não. Caraca, velho, que confusão. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't Nossa. get that boy back safe, Eu não trouxe o garoto de volta. she'll kill us Eu, all. I know. ela, But looking eu at sei this mais. logically, that boy O is garoto está bem. He took him to scare us. Eles Nobody pegaram takes para a nos boy to assustar. harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be O que você acha, Arthur? O garoto vai Of ficar bem course, mais. Larson scared Rodney. Claro que o Márcio tá We killed cagado all de those medo. people. We stirred up all Todo that aquele trouble. pessoal criou toda aquela confusão. No, Pra nada. no, Não, não, pra nada. for living. Pra Now, we get viver. that boy back, and we Agora nós pegamos o garoto. trust me. Hey, Dutch, we got a problem. Ei, Dutch. Not a problem. Visitors. Ah, não, os solution. Dickerson. Good day, fine people. Bom dia pra todos. Vanderlyn. Mr. Mr. Vanderlyn. Matthews, I presume. Eu Who are Matthews, you? eu suponho. Rip E Van quem é Winkle. você? Huh. Rip Van Rick. Aí, o Arthur John. Agent Evento Milton, Pinkerton Agente Detective. Milton da agência detetive Speaker. Ah, Mr. Agente Morgan. Ross. Nice Ah, to Sr. see you Morgan. again. And to what do Prazer we owe revê-lo. the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're Agente aware, but tonto. this Não sei do que você is está. a civilized land. Essa região é civilizada We agora. didn't kill all them savages only to Não allow the matamos likes todos of you to act like só pra human permitir dignity. Acham And como se a basic dignidade humana. decency was outmoded or Acho not que yet fossem invented. obsoletos ou This thing, inexistentes. it's done. Essa This situação place, está acabada. Nesse lugar no such thing. não tem nada Civilized. civilizado. It's man. So É o homem in love with greed, pela ganância. he A la has Dutch forgotten himself and found only encontrou apenas And as a desejo. Tanto consequence, that Vanderlyn lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? quiser enforcar o resto de nós. Society, these lost Quem te tornou o souls who led Messias so dessas horribly almas astray. perdidas que você I'm liderou nothing para but a tão longe? seeker, Mr. Só estou em uma eterna busca, You ain't Sr. much Milton. of anything more than a killer. Muito Mr. mais do que um assassino, Sr. But I Vanderlyn. came to make a deal. It's Mas eu vim time. fazer um acordo. You come A with hora é me, agora. and Você I vem give the comigo. rest of you 3 days Eu to dou run o off, restante de vocês 3 dias para disappear, fugir. and go and live like human Viverem beings como someplace seres else. humanos em outro lugar. For me, E é por risk mim, life olha lá. and limb in this arriscar a pessoa descobriu de delinquentes e assassinos. murderers so that they might live and Para que eles possam viver e amar. ain't that fine? Mas que ótimo. I don't want to kill all these folk, Dutch. Eu não posso matar toda essa gente, Dutch. Só In você. that case, it'd be Nesse my caso, honor. olha lá, seria uma honra. Excuse me, friends. Com licença, I have an Amigos. appointment to keep with tenho um compromisso a honrar. Ah, agora o bicho pegou, hein? I think your new friend should leave Acho que o seu novo now, amigo devia Dutch. se retirar You're agora, making a Dutch. big mistake, all of you. Grande erro. Todos vocês. Olha lá. We have got Que horror. something to Nós live temos and uma die coisa. for. How Pela qual awful. viver e morrer. Mr. Milton, stop. Sr. Milton, following é uma us. coisa que o Dutch acredita. Pode não seguir. I'm Mas afraid logo I mesmo. can't. And when I return, I'll be with E quando eu 50 voltar, eu vou men. trazer 50 homens. All of you will Todos die. vocês vão morrer. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your Fujam. damn hands off me, boy. Suas mãos de mim, rapaz. What Agente Milton e o We get out of here.
Nós saímos daqui. Any ideas? E rápido. I Uma know sugestão? people at house. Eu conheço um casarão Outside antigo. San Eles Denis. continuam se falando fora de Santo Denis. Eventually, but it's Eles vão about acabar a few achando a days. gente mesmo. Days. Mas deve dar mais uns dias, uns dias é tudo Spot que up by precisamos. Shady Bell. Lenny O and lugar I saindo de Sedberry. Eu e Lenny previous tivemos alguma occupiers. disputa com os Place moradores well anteriores. You O know, lugar é bem I have escondido. to make sure no one Você e else o is Arthur vão moving. lá. É certo que ninguém está Go ocupado. follow those fools out of here. Make sure Segue that they esses bestas leave. saindo daqui. Esse é John, tipo sim. we'll get Vamos Jack embora. back. We'll get going. Rest of you Ok. get packing. Guardar tudo. Eles vão ter que sair daí, né? This is crazy. We'll get packed up, but we need a new spot off. Yep. Follow me. I know the way. Venha, John. Me segue. Vamos ter que mudar de lugar. Você viu que confusão, galera? Nossa. Matamos a metade da família dos Braithwaite. E agora lida com os Quay. Caraca, velho. Vocês viram só? Caraca, velho. Que confusão do caramba, hein? Entre o Matthew e Edgar Ross. Agente Milton e Edgar Ross. Esse é o mesmo nome deles. It's gonna be all right, John. We should be going for Jack. We will. We have to Vamos, move nós temos que everyone tirar first todo mundo before that daqui. bastard Milton comes back with an army. We ain't no use Ou to com um Jack in exército. jail. Não vamos ajudar Jack se formos presos ou enforcados. What to think no more. Já não sei mais o que Just pensar. gotta keep our cool. A gente tem que manter a calma, usar a cabeça. Smart? Are you joking? Tá brincando? Make too much noise once again. Startarás de novo, trouxemos eles direto pra gente. I mean, Eles provocaram uma reação, trouxeram eles mesmo. Caraca, velho. Açougueiro. how many people we killed the past few weeks? Far too many. It's done. Pessoas demais, John. Hosea, too. Getting involved with those two families. Parece que o cerco tá se fechando, né? Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always? Look, Marston, I don't know what to tell you. Things Não don't sei do que always dizer. work out. Primeiro vamos There nos ain't nothing concentrar em achar um you can acampamento do. novo pra morar, né, Marston? Sean, Mac, Dave, Jenny, and for O what? Dave e a Jenny, por quê? Can't change what's done. Can only move on. Só pode seguir em frente. Deixa os We need to mortos pra start trás. learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run. Vamos pro caso, mas vamos ficar. Get through. Ó, a fazenda Braithwaite pegando fogo lá ainda, ó. Fix it. Dutch will come up with a big plan. Right now, every plan gets us in worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Hey, you can't put all this on Dutch. You're worked up. Rightly so. Com toda razão. Don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid. We Com confusão desgraçada, pobre garoto. chose this life. He didn't. A gente escolheu essa vida, ele não. This life chose us. Acho que essa vida não se escolheu. Dutch, Você, eu, Dutch, Oséia já faz muito tempo. been a long time. João now. Marston. So has. Lots Faz mesmo, changed. muita coisa mudou. Sometimes wonder if E olha que eu me pergunto se tudo já foi mesmo como a gente we lembra. were ever who we thought we was. Like I told you. Don't go Como down disse, não pense demais, Marston. Não vai ajudar em nada. I treated Jack Tô lendo aqui bad. entre linhas. Abigail, too. I didn't want E isso é pra você aprender a ser um bom pai, né, to believe he was Marston? mine. You know, when I was lost on that mountain after Blackwater, part of me thought I could just leave again and no one would ever know. De novo, But ninguém some ia saber. wolves thought otherwise. Look, you're here now. And this bottle Tá aqui agora, e agora? close to San Tá indo Denis. pra ficar perto de San Denis. Should be just down this path. So, you were just talking about something. As soon as we get San Denis, here estamos safe, perto. we'll find this prawn. É perto dos pântanos, né? Aqui, ó. San Denis. E é aqui, ó. Setberry. E San Denis é aqui perto.
Tay and get Jack back. So what is this place? Lenny found it. Big old run-down plantation house. Antigo e abandonado. That's it up ahead. 4 walls and a roof. 4 paredes e um teto. Estamos subindo na You vida. ain't seen inside it yet. Ainda não viu por dentro. Come on. Sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? I ain't sure of nothing. Não tenho certeza de nada. Let's leave the horses here and take a look. Já vou preparado, né? Se saqueador e lemões estiverem aqui ainda. It's them again! Boys! Get ready! Still some here. I can see that. You think there's more of them? I'll check the house. You keep watch out here. Sou o cavalo, fica quieto. Dead or alive! You're leaving this place today. E vamos sair desse lugar hoje. Sorry, boys. This is ours now. Aqui é a base deles, né? Any more of you upstairs? I'm coming for you. You hear me? We'll find out who put you up to this. You fools should have left when you had the chance. Come on. I got a bullet here waiting for you. Come out with your hands up. You can still walk out of here. Vou sair daqui com vida, vai. Who the hell do you think you are? Didn't you get the message last time? Where are you creeps hiding?
Vamos ver se tem alguma coisa nesse armário. Que confusão do caramba, hein? Isso é de acontecimentos. This fight will be your last. I knew you'd come soon enough. You were some of the coward, like you. Então, o que é? Hunters, the freedmen, the carpetbaggers, the army of criminals who stole our land and our government. I survived. Ele vai se matar. Our fight will live on. Jesus. How's it looking up there? I think that's a lot. Didn't even have to shoot the last one. Good. Come help me with this, will you? You coming? Eles acreditaram morrer no ideal, né? Opa, pepita de ouro. A boca, John. Here. Give me a hand moving these bodies. I don't want the others walking into this. Follow me. Ah, não quero que os outros vejam isso. Siga. All right, this way. We'll dump the bodies in the swamp over there. Vai dar comida pro jacaré, né? Boa jogada, John. Então aqui é a nossa nova morada. Gators will be eating well today. Okay, I can deal with the rest of the bodies. You go meet up with the caravan, guide them in. All right, see you soon.
Nossa, o John errou, hein? O que tá escrito aqui? Olhem para armas. Tá legal, velhote, levar você. Ah, então nós vamos se mudar. Nossa morada. Nossa nova morada, Shadbury. Quando vão eles fazendo o corpo, o Arthur vão se passando, né? O Arthur, olha lá. E a gangue chegou lá. Humilde residência, aqui vivemos bem. Ignora os cadáveres de jacaré e é o paraíso. Amei. Senhor Crenshaw, Senhor Pearson. Podemos ser gentis, fazer a sua magia? Arthur, venha comigo. Force. Could I have a word with you? Sim, hein? Posso falar com você? Não. Moroshia. Can you believe that, girl? All I've got going on, and she wants to talk. Everything okay with you two? I got Dois far dois more também. important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a Onde look at estamos this indo? wonder Quero dar uma of olhada nessa oitava maravilha do mundo sanity civilizado. I keep hearing about. Sandinista que todo mundo fala. The road up this way should lead us right in there. Alright. I guess this All day right. ain't over yet. Not quite. Good work back there. Fez um bom trabalho, Arthur. Everything went Tudo correu okay? bem. Few loose ends. Nothing major. Só umas pontas soltas, nada de grave. About what You you'd John? expect. He's taking it hard. We're going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Pelo Bronte, por toda a cidade. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Of Pinkertons? course. I'm fairly sure E quanto aos nobody Pink? followed us. Só de que We ninguém não moved out seguiu. fast. Nós We nos should be safe deslocamos for a rápido. few days here. Estamos indo pra San Denis, né? Then, I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families, losing Your Sean. dear Sam. I see things differently now. For a long time,
I truly believe the Que paradise encontraríamos. lay somewhere in the west for us. But I just don't know any. Mas eu não estou mais certo disso. Ok, Dutch. Country now? Maybe. Vai sair do país, talvez, ainda estou pensando nisso. Whatever we do, Capítulo 4, né? we'll need more Saint-Denis. money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Saint-Denis, olha lá. Nossa, primeira vez que eu entro na cidade aqui. Okay, there she is. Certo, olha, aí está ela. Real city. Uma cidade de The verdade. future. O futuro. Big Oh, cities. fábrica. Cidades grandes. Always repelling. São sempre repugnantes. Exactly. Exatamente. I'll find you in there. Te We'll encontro see lá. what you can figure out. Veja o que consegue descobrir, Arthur. Yes. Capítulo 4. Vamos ver a introdução. Capítulo 4. Saint-Denis. Ah. Há novos cavalos disponíveis para compra nos estábulos de Scarlet Meadows. Hey, mister. Mas antes de a gente explorar a cidade, galera, eu quero voltar aqui ao acampamento. Não, primeiro eu quero pagar a recompensa, né? Da bagunça que nós deixou. Salvar o jogo. Muita coisa aconteceu, hein? A Batalha de Sudbury. John e Arthur eliminou os últimos saqueadores demônios de Sudbury antes da gangue transferir a caravana de local. Sai da frente. Vamos conhecer os aposentos de Sudbury. Depois. Hey, you! Please! You gotta help me! Motherfucker to our place. I got away, but they got my wife. Please, mister. You gotta do something. All right. Where is she? It's a shack down. Onde tá sua casa, seu mano? Okay. Go on, see if you can find the law. I'll do what I can. I go by mine and go help. É um negro pedindo ajuda, já começa a encher o saco. Ah, tá acabando aqui. I'd rather die than look at you for one more second.
Oh, tudo bem, senhor? Meu Deus. Sorry I weren't here sooner. Thank the Lord you showed up when you did. Ah, apareceu bem na hora. Os moradores moram aqui na beira do banco. Anna! Christ! What a mess! Would you please get him out of here? I can't stand to touch him, and I don't want him right indoors. Jogar eles pro jacarés. Deu uma musadela. Looking at him. Just one more. Uma There's casinha some money humilde. I put away in the sack there. It ain't enough, but please take it. You're all right now, ma'am. Sure. Let's hope my Horace found another guardian angel like you. Hey, now you quit that now, you hear? Oh, thank you again. You my guardian angel. Eu anjo da guarda. Appreciate it. Good luck to you. Thank you again for all your help. I think I need to be alone. Yep, yep. Yep. E resgatando uma mulher, então. Essa é abusada por dois saqueadores, sei lá. Mas não é o saqueador do demônio, não. Ai, ai. Nova morada. Out of the way! Quero ver. Nossa, galera, acho que eu vou terminar a live um pouco mais cedo. Tanta coisa aconteceu nesse gameplay. E olha, vou falar pra vocês, hein? Brincadeira. I'm looking for my friend. Captain, Kevin, de novo esse cara? Where the hell are you?
This is ridiculous, mate. You're telling me. Might be time to call it quits. You what? Have you gone mad? I love that boy. Big bloody dope that he is. No, I'll find him. He's probably just off on a spree, if I know Gav. Well, good luck. Oh, I am so worried. Gav! 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 Where are you? Where are you? Alright, you. Let's do the work on our money rules. Lincoln. More folks want this job. Oh, gracious. We don't need any more talk. How about you keep your temper this time? Run another tab down, have we? Well, hello again. I got another one. You interested? All right. Well, come back if you change your mind. Vamos ver os arredores da nossa nova casa. Shadberry. Just calm down, please. What are you doing? Please, no, get off of me. Oh, stop it. Tell the truth now! You hear this? You brought your damn self to ruin. So, aquele sword, mulher. I'm taking a liking to killing you, boy. What? Weak. Quis afogar ela aqui, seu Cristiano. Hey, Charles.
já tá pronta todas as acomodações, né? Hello, gentlemen. Hello, Arthur. I reckon you might be the most loyal of the lot of us. What else is there? Bring me something soon if you can, Arthur. All right, Pearson. Can't have that pot go completely empty. Just make sure it goes into the pot. Many thanks. Not your pocket. Bill Ron Williamson, what is wrong with you? Nothing. Here. Well, I mean, well, nothing. Cheer up. It's a beautiful night. We're set by a fire. We're alive. Now, yeah, I know Arthur, death, course, despair, disaster all around us, but, you know, who cares? They ain't here. Come on. Sing us a song. Somebody. Huh? Huh? Somebody sing us a song. Please. Please. I can't take much more of this misery. Oh. Somebody sing. Tá todo mundo desanimado que o Jack desapareceu, né? Hello, sirs. Hello, Arthur. Hello. Been quite a ride the past few weeks. Sure has. Well, just gotta keep moving on. I suppose. All right? Well, how are you? Hello. Hola. Bom, galera, vou descansar. Hey. Hey. Why are you waking me up? Nevermore shall I'm we soothe exhausted. my sad bosom to rest. There you go, little birdie, fly in the sky. You fly all day long. till the devil dies. I'm doomed to this hell I die. My heart sings within me, in anguish I die. Onde é o meu quarto? Vamos ver. Micah. How you doing? Hello, Arthur. Passar a primeira noite aqui, hein? Hey. Get up. Okay. What is it? I've forgotten what it was now. We're going back to sleep. Come on, stop sleeping. What's going on? A tia tá dormindo aqui, né? It's nothing. I need to sleep, Arthur. Hey there. Hi, Arthur. A cama da Sadie é aqui, né? One of my favorites. Madam, you can do better than that. What are you talking about? I'm only joking with you. You're one strange feller sometimes, that's for sure. Okay, well, let's talk more later.
Um mistério da madrugada. Oi! What is it? You were snoring, that's all. Go to bed, will you? Quarto do Oséia. What? Arthur. A Abigail deve estar lá em cima. You awake? What, Arthur? Don't worry. It can wait. I'm going back to sleep. Need some space, if you don't mind. You awake yet? What, Arthur? Sorry. No, come on, It's too tempting. get out of here. Dang it, Arthur. I need to sleep. There he is. What the heck are you doing in here? Oh, See you then. I'll be left alone. All right, this ain't funny now. Get out. Sometimes it just wears on you. Yep. What now? e esse é o meu quarto, né? Essa acomodação do quarto é esse. I ain't really in the mood for company. Quer companhia com você, John? What game are you playing here? Going through my stuff, Arthur? You gonna get up? Can I get some peace here? What is it, Morgan? I need some sleep. No, come on. Get out of here. Hey, you shouldn't be in. Ai, ai, vamos dormir. Foi um longo dia.
Caramba, hein? Que meia-noite ainda tá passando aqui. Sedberry, nosso lar por enquanto. Nós mudamos de novo, mais problemas com os Picketers, mais problemas com o novo local, mais problemas de todos os lados. Jack foi sequestrado, estamos tentando encontrar ele. Parece que é um sujeito. Qualquer coisa, parece um sujeito santenista. Qualquer coisa fica indignado quando nossa presença sequestrou ele, ou Deus me livre, fez algo pior. A gente queimou a mansão Braithwaite, toda quando foi atrás dele. Foi uma briga fria. Daí o agente Milton vem falar de novo com a gente. Dessa vez ele pediu a cabeça do Ted. Deixamos ele ir embora, mas eles não estão muito contentes com a gente. Morning. You good, Abigail? John? What game are you playing? Oh, John de Pizarro. What are you doing in here? Yep. Oh, fabulous. The charmer's here. I'm only kidding around. Whatever you say, Arthur. Wine. What are you trying to prove? Take it easy. I ain't serious. Now ain't the time to be joking. That's what you sound like. No point bothering with you when you're like this. You all right there? Legal aqui, hein? Bela Vista. You gonna join us, Arthur? Morning. Okay, one more time. Hello. Yes? Hello, Arthur. Don't worry, I'm just playing with you. Well, okay. E aí, ô Okay. João? Morning, Arthur. Like the waves of the bay of Biscayne. Hey! Again. Tumble. Roar. It's all good. Calm down.
I wish you'd stayed at sea. Not this again. With the other walruses? Why are you doing this? Take it easy. I'm just needling you. Well, good then. You alright there? I think. I think so. Rather than poisoning us. Look, I'm too busy for this. You ain't so smart, kid. Yeah, well, what did I do? There she is. The Campshire horse. Your attitude around here needs to change, and quick. Not so smart at all. When are you gonna act your age? Don't be like that, Arthur. Always has to be all eyes on you, don't it, Mary Beth? Don't start with me, Arthur. Take it easy. I ain't serious. I don't get you sometimes. Hi, Karen. Good morning, Arthur. Ok. Galera, eu acho que eu vou acabando por aqui, já deu pra conhecer meus idosos de acampamento. Hosea, Morning, Arthur. how did we end up over this way? Huh? Actually, don't answer that. I don't need you moaning at me for an hour. Why don't we talk about your problems, huh? I'm only kidding around. You play your little games. Get the hell up. What's going on? Don't worry, I'm just playing with you. Damn it, Arthur. Let me sleep. Pô, eu só dormo. Galera, eu vou salvar o jogo por aqui. Deixa eu salvar. A gente continua na próxima parte, beleza? Então é isso aí, galera. Eu peço para mais uma vez, deixe um like, não vai custar nada, participe da comunidade Discord, do TikTok. E a gente se vê então na próxima parte de Red Dead Redemption 2, beleza? Então valeu, um forte abraço, valeu. A gente se vê na